Praise God. Hallelujah. Ia vieri atu nei vai ngone afiafi o tatu e for proclame ole testimony awa ia po me foi tu por soi fanga male o langa au nei le atu fili wa ina mai le leanga amen ia ia tatu nei vai ngone afiafi o fatalo fatelo ainga sungal fatonu le ngats foi le fatu e me se no foi yalo fatalo foi sunga i fa ngainga ma fatu le ngats foi le o wo mapa anga stato po kalame foi so sta fol la langi fa piona tato ma futsai amene ilungo ne yala por kalame fa piona tato fa tino nai de tato ngalbenga au na ile atua ia danga le atua ne vai ngala fiafi fa talo fa tira ya ti ele wo le uso tuangane tamartina ne vai ngala fiafi le swa fama wadunga lo loto la hoteli o tato li faolo Yesu Kristo sua falava le o fai tato wainga wa via oyo le uso wa via oyo tuangane e mese foi lo tangata o tato ya tono tino keriso o tato mi tin fatasi wa tato ngari lu era ile upwa le atua ya tato ni afia fira tato sitalo yona amata foi le tato proclame o le testimony our amen ia vi ia la va etsamane vai ngala fiafi fa maulalo la vale loto tsama lumola wa fio atapena nei por kalame angale lei mai oilo macho watua ele sia tsama ele se poto dai foi se va vio la ona macho tsama ale loto e fa na ia ti o wa tato no o le atua fa maoni o le atua sila fio macho loto fa manuel fa longo la fa na fa manuel foi le sunga fa ton nga fa tau lima o taimi uma maso uma so ifuanga ro fa pion so ifua mau ona ia ti o le macho watua e ala nei por kalame fa manuel fa tua mane ainga lo macho tamata foi la wa fio fa manuel fa longo la fa na au na mafale tua wompa anga nei por kalame no macho tama ia nga le la wa fio o le atua e malia yo macho loto o fo le atua e tono ai me uma macho te faia ala au no fio tama la upu ni afia fio la fo se upu la fa so ai nai le testimony awa nei vai ngale afia sama ia anga le la wa fio fa mala mala mati le lo wanga pa ia ina ia fa pio na ofia i loto ma fina ngalo la fa na ina ia mala mala macho o onanga yati o ile atua fa manuia mai o ile nei ia fa manuia la upu le atua no o Yesu o wale mavala awa tuai amen ma amen ia vi ia le atua nei vai ngale afia fio tsonu ia o tato proclame o le testimony awa ia pole fili wa ina fo ira soifu au na pole fili wa ina fo ira olanga tuai ile fa fo wino le olanga evi ia ile atua ia pole ni me super soifu anga male olanga aya li ma ia ile mamalo le atua soifu tsangata amen aya ia na wai lunga tato tu si faitau lunga tato proclame tato tu si faitau ia wala va tato faso ai tato velo aso ele nei afi amene ile le man mtau ti ole atu e ale na upu amene yor sanga tsala mai yor sanga tsai sa ili ma ai fa mo yar sa ilinga ile nga pa ia ole atu enga lue mai ya tato ina ia fa atu mu ina tato tsanga tsa matato fia i pia tato ti au na ile atu e ale na upu amene ia ole Yakopo ole tusela apostolo Yakopo amene ole tusela apostolo Yakopo na mtau pumbo mwalon fai upwelu se fulu o ina mo mesema na tu pose au tu foi mo tsato ne ya fiafi tsato te velo aso umai amen ina ya tsato ngalului tsato fatino ngalwenga amen yala au nanga ile atua Yakopo na mtau pumbo mua ia alo na foi upwelu se fulu fa pelo fetsa wina wale mawale amioton wale atua ile itortangat amen hallelujah Jesus hallelujah ole melia yala foi yai amen melia la foi yai me ele uma male tutupua ole amio leanga ia tsalia male fama wala le upu wotsoina ole melia faula ina ai o to wanganga Femai awa ele mawale amioton wale atua ile itortangata amen aya memele sema natu au tu mo tato ne fiafi ole falongo mafai femai awaile mawala me tono le tu le tangata amen
ia e monia mfama oni le upole atua ne ia fiafia fa mai ele mawale ami o tonu le atua ile ita tangata amen ia la fa mai ile ka atua fa longo mafai amen aya kako fa longo la le upole atua ne ia fiafia makako wa fa tino amen pe fa fonga foi le upole atua ne ia fiafia ia matato fina wina ina ia tato wa tato fa tino mtato fa le upole atua tato sita ile fina ngalo le atua au mai le mawale ami o tonu le atua ile ita tangata amen yes aisa olelele aisa olelele apostolo Jakobu amen sa olele apostolo Jakobu mene mawale ami o tonu le atua ile ita tangata ole upule ole ita kako kalangua ngile upule ita okangi mangaku okangi langona olangona leanga olangona le ele tupusela ngona le leipi mengi ole ika nga omea fau leanga omo mana tunga leanga e aloi foi marcau faleanga amen e manacho tangata aita amen ele tupu me se mele lei ya orkai me ita tangata amen oiskan ka feika ele yanga uma mea fale yo oi me e mako ifka ngofia fale yanga mo menga le kamale ole ita iti ngale kolo mkai kusele ita afa akingor kanga kale ita e makua imale pede pe makokongo le ainga ele ngaka inga halu nga mai mau ene totino ainga ole le mau e fose mafutanga file mu ale ainga wanga ovevesi makawa mea fa atino ngai mele ole itsa la fa mai ele tupula me otonu ele tupula me otonu le itsa amen ele tupula me otonu le atu mengela ole itsa amen FMI ale leila kako faalongo kako sika e fa kingo mafai amen awang FMI ole itele ku mesami ko fia o yekia ke ngofo ile itsa fia o ke ngofo pe ke lo fa wo markama le o itsa amen e fer ke mi ka kai awang averinga kama mea tato te anga salai amen kako ke anga salai e nga fo itele itele meta tau ya tupule itele meta tau o tsanga tau ine ile ile upole tua ele ku mawele itailo langa le femai awange yesem awake fa mautu ina le itailo loto amen awange ye fa bango inga se ke me lo loto ke fa mautu wele ale ita ngole ika ole ikol me ati apolo ele se ita maile atu ale femai ele kupula me tonu ile nge ya me ole ita iti ngale kolwa mkai kustele ita makua imale pelepe umai inga male pelepe inga le hanga me chino inga wanga uka ko malama le mo kangaka makua iliu maya aika kwesa o yorki apolo ale mo mele ita amen e fayo va aya ku folinga wole se aulele e fai mai ati folinga o makua ile au le lava o ese folinga wanga olea wa pe ya la orki aporo le ka kilo tsanga tsaya aita fme ile tupule a me tsono le atua ile ita amen me foi ptsumaliva o usopele ya mana tuale nemia ya taito tasile tsangata mafa vave le fa alongo me kai ko kasi ka mafa vave ka ko fa alongo amen ya le ya ka ko fa alongo amen praise the lord ya taito tasile tsangata mafa vave fa alongo aya fa ngisengese ona tsautala mi amen mai ya fa ngisengese ona tsautala amen ya fa ngisengese foi ona itsa amen ya fa ngisengese foi ona itsa kero mo o kala fi avia ele ale neila no langi ma oka e makwai maka ukia le huori ngi me ole itsa I upu matala fe la fua I lungo upenga tafa ilangi amen e kupo ile itsa ke lo ma ngai ya fe me ya ta itso tsa sile tsangata mafa vave le fa alongo amen awange ka ko va aya kulo ka ko ikalo tango lo fa tsa ulo lo witsam lo mai kalo fu isisi kan vo
kali aku foi se komengia makua maka le ai ngone fe mai ka ko fa longo amen ka ko fa longo mafai amen ya awange fa ngo klo wa vi folo lunga le me e ke inga makau ai o di tsanga le po me e ke fali foi mo o e kango kulunga fa me ya mai ia tsa itu tsa sile tsanga tsa mafa va ve le fa longo amen fa va ve lo fa longo fa tsali le tsaimi le fa tsani fa kanga singa 5 minutos amen fa tsali singa 5 minutos fa tsanga le nga kai me ke va aya kuai poafo ini tsala au me ke fa longo kwa ya afia ai oe o lo ainga o lo to olua lo fa nau ale ngata fo ile ya afia fo tsanga tsa tono le kalesia e puna i fo lava le ale itsa fa me ya tsa itu tasima ya tsa itu tasima fa va ve ka ko fa longo amen fa le ka va ve ka fa longo e ke pu e piki e ke piki ale e ke piki ale le ile nganga o le tsure ke mi ke fa kanga e ke fa longo aku wasau ilalo le aleita amen wasau ilalo lo witsa wa umalo witsa wa e mawale afile mu ole ali ona e tsautala lo le ke kaukala ku we kaukala ku le we tsautala le file mu we kaukala ku le file mu wale se itsa wa we kaukala tu male afile mu Ferti nga se tono lo loto feo yerti nga na ti nga ma nga ya yo apopo inga foyai ala apostolo Jakob fo ye ne ya fia ma yo so ya mana tuale ne me ya tsaito atasi ya kako manga kuwa la ngole upo le atu ole upo ya ole upo fa atonu tonu ilo so ifua fa atonu e fo lo wa wolanga fa atonu e fo le au kerusiano inga ya tu mau ile upo le atu ma savavari ma fatino amen ai nga ka popoko fai kau popoko sasa koka kolima popoko fa so aku o fa longo le la lo langi amen amaya o itsa to tu si fai tau le la lo langi amen ere ya ngala ka ko fa so okay ka ai kupulo singa me ko ngole ka le sia lele lunga amen ku vse me ko ngolo inga wo makua fa wo makua wo makua ai me tsanga sai tsai makua liwe from falling e try liwe from falling ai ma ngai ya tsatsa fa angisi amen vai mai fa angisi ona tatu tsala ai fa va ve le ka ko fa longo ile fa longo le poto ai tsala foi la tsala le poto amen ai awange ka ko wa le ka ko fa longo ai tsala e fa mawalunga le tsala amen ai ke lo me ale atu o me ale atu e se file mu amen ile ngata na ori lo tsangata tsangata foi nga fa inga lo tomalo wanga malo mafofa amen it's tsala to foi wa ilo tsanga nga fa maulalo lona lo leva pero fa ko fa maulalo sa fulo saulo fa maulalo maya o fa maulalo maya ale ina tsela ngona ina foi le tsala to ale fa fine mala tsali ole atua amen e ke fa lo ngoinga foi leva pe ya malie foi lo noto sa foi oi wasasi foi le e fa pe ngale e fa pe nale le la ngona le ole cristiano amen le kio foi l'apostolo o Jacob aka ma faya au mailing ya e foi le tautala foi ya le apostolo Jacob le me foi ngel onu sa ele upangi fa mal on sa e ke kusa upuye lo ono sa e maleita amen fa mai on sa aku po mesemere si o so tsangata bo wa mafaki ai o makwaki ngai me le upia on sai o le kako upale on sai e ke lo le ki ngar tsangata amen ona o se me matu ya vo pole ase me na afie fo non so fu le ile savalinga pole me on sai e ke no e moni on sai tsangata ai on sai male loto e tinga amen me ko ngala nga fa on sai ma ai on sai yo tinga amen
ono sai me tinga ai amene aya kako ono sai me tato tinga ai o kua ko nga o sai fa penga fo ela lecha amen wange vaver kako wika o fo ine vaver tato fai unga ai manga yer kako ku mosinga 5 minuti e ke va aya ko ele saule sa wele ki apulo manga ye yoro ngofo mai va ai le tua poliase me ole ai fatino ale afo se manato le afa piona ona fai ele tei me tupu mai se ni fa fisa uri tsono loa o lo ainga ai mai se foi o le fa nau ni me wala mai ele leita mai ke ngofo le la mai awange fa ngese ka kokala langa ke no oi mo va pe ai va be tsa tsa ko fa do mai na ya tsa tso le o Cristiano amen e ke ko ngofo fa pe wa mau fu ya kakau kala ku se wa mai fu ya ka maiki wa sau fu ya ka malo wa sau fu ya fa finge fai mai o le ai fu ya so kakau fio wa ka ku fu ya nunga ala fe mai mai ya tsa sima fa va tsa tso fa longo ele fa le fe mai ya kongeki o kako ya va venga kako lo le meta tso tia ya va venga kako fa longo langa saulo me le fa longo kulo enunga ngalo kuai lunga fai lo le mele ko fa longo fa ya baba ai la ya ile pole afu se kala maku ya se singa fai lo walo yo ku lunga ya langa fo ya langa fa nga wale se fa ma lunga fa pe ala ko ye kuso makanka mo ile ai kere ku mama ina amen langa kala nga ku po mai menge le itsa amen fma ya fa va le ka fa longo o saulo le le tsali ile fa fini sa fa pe mai nga fasile nga pole le ya un kwela le ya feme yo u ama fem ekelo ya langa wakako fatino ina Cristiano langa watso fatino ina le upu amene eke ngofo fu maletinga ololo so awange iku usiava noya e mautu ile ti polo pe mauku ile itse yo tatso loto amene evemeya fa va metsa fa longo ya le kako ya le kako ko ngeki mali ya tuar ke mininga sa wele le kala le anga le amen nga ya awane ima wa tsa to le itsa amen ka ke ka ko ngofo ke isi amen awang eva ve fa ya sa fa unga peke ku ke la ke fa amisa pe o le menga wale nga mai apostolo paulo nga ya fia ngai fo uputato tsala tato te fa asua ya nga ya langa ko akele yo kangaka Cristiano amen ele yele wina vela tsala yai foi ma au na le atua amen ya ole vai foi ma au na le atua o ai kangaka maululungo la tso finga tsono e kanesi ya le mele ole itsa lo vave yo le itsa amen ele se fa vave fa longo pe fa ngisingise le itsa ai nga ko mai ya me ko ngi me mga foi ko kali yaku ngale au mai yako pa aku ole me ale amawa ole atsupulo le afi vai ya inga ole itsa fo ekupole afi vai ya inga amene so se mea ya ile itsa ya fo ma be vesi ma fe vai ya inga le ngata fo ile tsono inga le varta mama tina e se fo ile va fo yo matua ma fa na ya fo ole me fa me ya mai awa ele mawale ame tsono le atua le itsortsangata amene ale le ler ka fa longo le upole atua de ko ya se inga ko ya le winga la itatsala le itsono fo ma maftanga martsama fo le inga oka fe me le upole fe pa ya le atua o le sama o le ulu yo le inga aya o fatu sa tusa tule upole atua male o langa na o wonlai male ma o foi maftanga martsama le inga o lalo tsama ai lunga ya lalo le tsama wele se pula tsama ai pe wa pula ka ikange ya itana faula ile hivi aso tsama amen le winga tsala le tsago tsa ile mo le itsa amen ke lo ina wa o ina ule upole atua ma o wala fo ile o langa le Cristiano amen o kai pawal mele o fa tsemngal fautua tatsalo amen aya kwa ngi me ka ke lo tsinga ai lo sa ke va ka ke fautua tsepe se fo ile manga fo tsama yo la tsa fautua amen ya ele vele ka kia wa yakuma
Ia na tano folo le mtu atura talo to ile atua. Manga ye mo merkanga ka au sky ai fa alongoli. Ele ai ma se vevesi de se pa o vale tsono ainga. Ngata fo ile tsono le kalesia a. Ele ai mangi me fa penga, fa me ele tupule ami tsono ile ale tsua ile itsa amene. O wale ma wala ami tsono ile tsua ile itsa tsangata. Ole me ele ya la fo ya me ele uma male tupu wa ole ami ole anga. Amen. Me la foi mia me ele amen me ele para pala yo ka ko loto amen me ele a fai nga yo tato me ka ka ngo fikia ese me ele amen me ka ngo fikia ole nga ole nge ya me fai so uma la nga tato tseton ole fina ngalo le atua ya tato sava vali male loto mama ya tato sava vali fame ya tato sava vali male loto mama ya ka ko fai foi me male mama o tato loto nga fame ole mene ya la foi yai me ele amen ole loto le hanga loko le hanga ole fa amawalunga olofia sili amen olofia amen kele ya lau ku ngeli se pole aso lau le lisi amen ai nga ongi me ka ko va ai nga femia ka ko la fo le me ya la fo ya me ele amen la fo ai ese me ele la nga ka ko ke ya fa ina le tsato wa savalinga amen e mai le ya we fo ile ele ya we fo ile tsato wa tso sini o nga le tsato tso sini o ele ya we fo tsato tso sini o ile unga male ile unga male nau tsa inga sa tato nau ye tsono le inga ole atua inga ye kako yai fata si male atua ilona mamalu malona mata ngofie ai me sera inga ole atua wo man sa pena ile atua mo oe ma ole Cristiano etu mau amene me yole mele ya la fo yai me ile umma male tutupu ai ole ami ole ya talia male fa ma wala le upu what to ina kako kalia le upu amen le ka falo le ka falo nga fai mai tupule awale mawala me tsono le tuele itsatangata ya le wa mai le ka falo ngole upu le ka ko falo ngole upu le mela le au mai ya le tsatso wa falo ngo amen ka ko ka ngo filo le le ka falo ka ko ka ngo filo le ngaluwe fa atino le upu amen kako kamfaila ile ya ave eselator awonge emang malo later ya tsato amen la ngale tupu maile atua later amen ori ngalubenga ngarki apolo sawea ulo sawe ka fa umatia le au Cristiano amen ole makwe kokole menga yo le ika ke lo mo le ika ai mesema morka ngakea le la foa ingi me fa le tonu amen e ke upelo na loto pula se menga kupule si vai yaso ke upe alua arlo vai yaso kasi lakule lua vai yaso kolu vai yaso ai ko mba ke ilo la o ya olo inga pasai mai lo se chulo le fa fonga olo inga fa apa mai lo fa foa oka o menga le kawi ele ma fa forward tsangata awa makwai fa sa so ke fa alongo aku ai fa fetai le tua ona ole upu wa o itsato fa meya Family tupule ami otono le atua le ita amen ya ola ya tato va ai tutua matato nau matato nau le upu anga le femai ia talia male fama ulalo le upu watuto ina amen ya kokole upu le atua yo tato loto ya tato la ngona ile le fina ngalo le atua so ifua le tangata mayala ngona lo na loto le mata utia ole atua family le atua mafai le atua me uma yes ema 5 ele tuana fa afile mulo loto ile taimio tinga mafinga ta amen ile taimio tinga mafinga ta amen haleluya ai mai se ver ke mio o mai ile vala awale atua ila upana ya polo to alua tamale tina o kama le pe
kongi mai le fa noa pe wa mo kusiale mafutanga e kongi mai le fa noa ele so fia ele ai so wanga olo I mata le tangi le fa noa le motusia le mafutanga male o atu au fa mafana e alu atu le feifi au su atu sunga fa fenga nga feifi au fa li fa mafana o upfala e au o ka wa malie lo ka loko onga le ma ke fa sanga e male au na le atua o aka o aka aya la o ka kwa yo ka fia kwa fa so ale kai me u ma ye pa tu o au na ko foi o le kai me foi o ese ko ya ka o ka fongo ka ika pe ye to e tongi me foi le ale fa noa ke no la o ela la utsala ne ya fia ke loi nga o lo ko ngekia ya Yesu amen nga le ku o lo toile tu ke loi a ele alu le tu e ke le mo file mu amen a ele alu lo a ele ka ku a ko lo toile tu ele ke nga e mo wale a le file mu e ke le mo fo se fia e ke le mo fo se oli a time tanga tu watu wa ile tu lo to fa no ku wa ku ile tu lo mana onga ona ole se wa mama a wa vala au ye ile tu ele puleta we pulele tu e ke fa longo wa ku se ilunga ke kangwe ku ile tu me uma kwa e lo le wa ela ngona le file mu a fa ila ngona mo istanga tsale yala tsala no ne ya fiafi o ele wa o ele tu ngati ulanga ele mali ele tete mali otato loto ele tsangata amen nga o Yesu aya eke mawale file mu e uma ya nga haso e uma ya nga haso fa ngo nga fa ekele o mawase afa no amen esia langa fo ole waku wako lo loto ile atua ole atua o yanga ke faya ole atua na ya na te avatule fa ama fana fananga ya te oi na te avatule loto tele ya te oi ele ngilo imaka nga olo fia ne melewa fa longo ina nga luwe maile nga ole atua tsono lowa o lo loto ole mana onga foila ngale au maile upole atua ne ya fiafi me ya le ya ka fa longo amen mai au walo nga fa longo kwa kulo ilunga amen ale ai fa mai amen ya mana tuele ne me ya tsi le tsangata mafa va ve fa longo amen ya fa va ka fa longo ya awange ya fa inga o tato tsangata langa akako wole fa kingole menge ole ita ele nga ka afia ile to alua afia ile fa now wa afia kwa male inga ako asia langa fo ole o tato wa mafua maya mafua maya o tato lo tato wa lo tato la fasua ina fina ngalo le atua o tato tono la inga le atua ole inga le atua ole inga file mu ole inga file mu amen e fe alo fani lana fa now ile isemeti ngai fole loto le stanga taisia o tato ya tono la inga afaye ya tu le inga tanga taile tu kelo o e tato tela ngona ina le mamalu le atua tono tato inga e kako ke pefe wa ye fia o fia foi pitialu lau ta vale o fia ke anga ia e tela ngona ina like lua o male atua amene e ke la ngona le mafana e tela ngona foi le oli o lo loto e ke pese foi pe wa pese le kama le la au e ke kama e tono ta vale o pese fale anga e ke pese ke falo ngaku e pe ya le kau kala mai ia ti oile le fina le ya upor pese amen ngala fema ye ole mea le ya la foi yai mea ele uma mal tupwa ole hame ole anga ya tsalia mal fa maula le upu uatso ina ole mea le fa ole na yo otso wanga amen wow vaftai foi ile apostolo Jakobo amen ngori ngai fa so fo ukako o tatu tala no ai mkako fa so ne ya fiafia fa fikaya au na ma apostolo foi ya Yesu Kristo amen what's umayati itsato le ato angar kakowa au nanga amen fa longo mafai ya tato fa longo mafatino amen wana kako kakala ai matato fa so ai makako ai le hola le tsangata amen ai manga yer kako fa longo mafatino wakako lo lewa o manuia anga feme fa maulalo le upu so ina ole mele fa ole na yo o to anga amen ele ola le anga mole meole ole fa pe
e fa ko lale ma ele kai kai fa kuskusalia ya falawa ya kuisi ke lo e kuisi a o ngai ka kuisi ke po ai au ka fa ma ku ai ele ole nganga ngale mana o ele apostolo po le apostolo Jacopo, amen. And if I make, kango ave eseme ele elea, amen. Kango ku eseme ele elea mal kukupo yo lea, mal kukupo yo lea mi leanga, amen. La foai, amen. Aya, aungi kako ko ngau ya ngamea ole itsa, ole fa ama walunga aya, ole lotoa, amen. Ole lotoa, amen. Ole va ai mo walalo, amen. O me palanga, le fa make ko la foai. Amen ya langa ile kupula me tono le atua me le langa ai ka kanga okka e mawalalo mai le langi mangaku malangonga la pau ale me le manga kanga ka ole kawi akore ole kawi ole fa lave amen e kupu me le itsa o mangaku ya menga feme ya fa ava ve vavel ka ko wa fa longo amen ya fa ava ve vavel ka ko fa longo ale le ka ko fa longo manuia fo etsono tato inga ale le fo ka ko fa longo mausali le totono e kalesia amen ausi e bakule kala o manga yar kala ba ai o ku ole e bakule kala o manga ai o ku orfefi au esene wo o orfefi au bi ese fise kala ngsa no ai fefi au le sunga fa fe nga ai o merkala ya ka ika wa makwa ise se ai singire kala ya finga le winga la tsala ile mo ka ngaka ai fa le fa mai ya fa maulalo le upu fa mai ole mele ye ela fo ya ne ele umama tsupu wa ele la mi ole anga amen mo le me fa kala fa kupu mal mo me fa kala fa au popu ya ma upu anga ye se kele mo mo fa kala fa au popu ko mai sikala o kala ngale fa matsala inga o ngimeri kala ngoinga ai walwa ko fa au popu ko wa tsupu la fa ino loto la kangaka saulo la fa amisa le fa mai saur tanga tsala itsa mai tsi o ya va verika fa alongo amen ai fa alongo kula sau mai ole ka ko makakua o ki apuro la sau mar o ki apuro la sau mo usole la amen ile o amen ile o tashala la ile o fo amen ile o ki apuro lo sau amen ile le ka ko wa fa alongo ale le ka ko ngeki amen ile ai ma se fa inga la fa inga ifua ai ko sa me yesawia mali ye lo loko e uso la fu me fa pe ngai fo ya ye fa tsalo fa tu ya ila tso fa pe ona mato ma futa ne vai ngola fiafi lungo fo tso pokalame vi yele tua fa tsalo fa tu ya my beautiful sister Natasha vi yele tua fa tu smile ngata fo ile beautiful sister Mayama fo vi yele tua amene vi yele tua fa tu smile ya tso no tile ma wani si fo iwa wanga ya tsilungo la to sua fa ya sida fiele tua lo loto ya te ya le ne foi por kalame ya fa mai ya va ai la ya se al ke me ki lo ko la sau ma le leo ya pe le leo na tangi amen ya po le leo le luko fe ai amen me au wangi kako ya le kako fa lo ngo va ai ko le sau mo fongo fa o se sau amen ya ni sa e sau malie foi lo loko la foi se me o foi kama kia malie o maya kama kia e pisa maya se me le fa ma ngo e su mai foi makala mai o au ia malie foi malie lo finga la fa ale me la le saura e lele como o ilunga lele lo fa longo amen ya lele for ka fa longo o le ka kongeki male manga pa ia nga sawa elakso sofa fa pe o ia ka wa o ia ma fune winga la kalm ma ya sa ni ake mingalu ni nga ka ko wi uma me nga langa fie malos ka kere ko fie ko ilalos kangaka amen e go ole vale kangaka sa ka fasi mai ka ma yo nga luma se tulo fu fa funga ole vale pe ka sa ka fasi mai ka kama le ka ke yo kalum pe sa la ka kama wale anga wa ka mai le urupe nga mai le lima por ole vale ka pe ka ngo ile tu langa nga ka ye de tino amen kele vo yo me fa pena tu por fa na we o me fa me wa mama ke lo nem sa chala
pau wale me ma fa o ko foi kanga kalanga o ko le makwale pu le o ko wa mi o ai e kangi mai foi fe mai ama ma fa kwek ka pese tu lo wa tapun poi ngoku langa o ko foi ko wa mi o makwa sa o le ya kanga ka o le ka kele mala mala ma pole ale mafuanga pe sa o la tama ale ya se tu lo wa ya langa ko foi ko wa mi o makwa fula ola se tu lo wa pa de ko Talanga la fole pe au mai fa mai ya le hanga yo ka hakane o fa pe ngala so ngale au wala kele ama savari o mai fa pa nga au nge ko o le pena ya o le kamala le fa mai le ngala tsala ya po inga yako po apostole yako po o ka se ma ngaya amen pe fa fango mai yo tatso no so pe wa ko e pe wa kango mai ya apostolo paulo o yakopo i loka loko ma nga tino ka i upu fala e awa yakopo ne ya fiafi amen langa o ka ko ke fe ya ko langa le tatso tia lo eso i form o wala tino amen e ka ya winga fale tino amen e ka ya manatu fale tino ka ya langona fale tino amen ale manga yer ka ko wa fa o ngale upu le atua la fe mai o le mele ya la fo ya me ele uma ma le tupu ayo le ami o le anga aya tsalia ma le fa maulalo kakokalia ma le fa maulalo le upu amen what's to ina amen kalia ma le fa maulalo le upu fa so ma le apostolo ai o yakopo amen kakokalia ma le fa maulalo le le ngane yakopo kakokalia ma le loto fa fetai le fa so yakopo ne ya fiafi ngo se fa so e ko ti matsa ino tatso wo langa fa le nganga ko kukupo ina ngona fa le nganga makako matato manatsu fa le nganga le ai ele mawaso ele mawasea ele se mama fikanga le mane atua peale ya ya ule kango e makwa ngumi le ika ku kongo ngumi le ika be kango palpala amen ngumi me le ika be kango palpala satani le sawa ile sawa vanoa ile afafine ole atua mana fatsa wina tsato le toto le toto le ole ola fo mai le atua amen ole toto Yesu ke riso fa fo wina itsato amen fa fo wina ikako amen wala ala ka ko fa fo wina wakako ilo le vafia lo ai wakako ilo uputato tsala tu ai pe tsali tu ya ekele kali lo mai tsali le afile mu aya ave mai lo sumatas le mele ya la fo ya I me ele uma mari tupu wa ole ami ole anga ia talia mali fa maulalo le upu ua tuto ina ole mele fa ole na yo o to wanganga aka kole kango file kia ina me ya le ya fa inga lo to fa ina lo to amen ia ole mela kupu ya kako wa le ayo le kako ke fa wo masakangi amen aka kango file kia isi kakango fie makwa kiki fa fo leti apolo 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 Yeka kanga fe kiki fa for ki apolo kiki fa foleitsa amen makwa ngumile le ka avea kangu la parpala onge ko ilunga leitsa ke lo o langa le ka ko ke ke soi fu ale chino lo wala for chino e ka ko ke ko o ya leitsa ma ngai ka ko nga la kwa itsa amen vai me wala klika eka ele ko ya so wa ngoa do ko ya so wa no ya tsia wika bo mala malama le ya oitsa mo ngale male pele so lo ayo me afale la koma ka ape ko ai makamaiki fa pe ko ai malo makua fa pe ko ai mal ko inga la ko alma ngai ka ko fa mai amen ia tsalia male fa mawala lo le upu amen watuto ina ole mealia fa hole ina I o to nganga va melele ka fa longo kalia ma fa maulalo kalia male loto fa fe tsai le atua
whawhetai le atu e lau upu. Amen, aya. Kalia malo loto whawhetai le upu. Ka kalia male loto whamawa lalo. Ka kalia male loto oli. Ka kalia male loto whawhetai. Ongolea, ongole upfemea, watato ina, whawhekaya le apostolo, ele ngata ya Paulo, ai o mai fia Jakopo ia, ele aisea, ele au nga estelea, le fina finau o apostolo, e o mai e tala, e mai le tala ma au mai le whamalo si au yo tatou tangata, inga ia kako wa, sava vali ai ma tatou wa, whaatino ai, aune i whaavale aina o tau, ile na ona whaalongo ile upu. Mai awane whaavale aina o tau ile na ona whaalongo ile upu. Awa e whasei na ai o tau e o tau lava. Awa ai se whaalongo ile upu. Ai le tau mawhai whaatino ina. Whaatino ina mai. E tusa o ia matangata ua vava ai le whaata. Iona lava fōlinga. Amen. Wai whaukala o ile mere. Kaukala mai ile apostolo Jakopo. Whai mai. Awane whaavale aina o tau. Elena ona whaalongo le upu awa e whase nai o tau lava awa luas fumare toru awa ai se whaalongo le upu ai le tau mawhai e whaatino mai e tusa o ia male a tangata ua vava ai le whaata iona fōlinga awa ua vava ai o ia te ia lava o nalu e selia ma ua whaafua se iona ngalo tuai mauna fōlinga amen ai sa ole le ia e pe ia kako ore whaaka wenga ringa kako kilo kwa whaaka kako ilo aku loka uru le fere mai o loka makale ele o mamanga solo vai foi te ko kilo ngal faat ka ke lo mami le fa le ton au le piko au le yo o le fa ata pisola fa le ton fa aka e ka uma me fa ata ar kai mina ke sm faat Wale se me ka koi lo at wale koi lo ka ko falling au le yang ka ko kilo ai mai si ku ka ko tato falling ala fa le tonu le na au mai le ka o me fa ata ya tato e pe fo yo le ore langa se fa for tanga me pe yo le fa tu sai le ele vau fa tu sai le ele vau mangu e makala mai le kai au funga mai ile sai au le fiafi wa mangu amen ale mana ongale au mai le apostolo o Jakopo ya ku mau ai pero kako wa au le ile atua ku mau ai pero kako loko ku mau ai pero le yo tatu tangata ile atua tu mau ai pero tatu au nanga male oli ile atua kako faya melele kako faya mesiri e vi ai le atua ai unge kako faya semea fa le tonu ele va tatu male atua amen aya wa mai awa ai se fa longo le upu ele tomo fa fatino hia mai me ai se fa longo le upu le ai le ka fatino o ka se manga ia le o le tomo fainga mai fo male la pata ai mai fo ia ma uputi mai fo ia mai le apostolo Jakopo ya tatu manga ia pe aka koa ka kango fenga lue ingale upu le atua fa me ola le upu le atua tono tatu loto me ka ko kalia mal fa mawalalo le upu tatu talia mal fa mawalalo ona le upu watu to o le mele fa ole na yo to wa nganga amen ki le upu le atu e ke la ngonga inga le le makango fio le atu po le winga la tsala aka kango nge fai ka ole pe fo ilana tsa ili fo ne ya fiafi amen nge yaso ise manacho fo ne ya fiafi amen e ke kango ko fai ka ai ke lo o le kala ngoa me ya o amen o le kala ngoa me ya ka ko o uso pele ya mana tua le nei mea Olai kala ngoa mea ka kou le upu. Vi ia le atua. Fa fekai le atua ila na upu. O uso pele. Ia mana tua le nei mea. Ia tai toa tasi le tangata ma. Pe ia le kala ngoa mai. Pe ia le kau ki whafsa nga ai mala apostolo Jakopo. Pe ia le whaasua ma Jakopo ya kako. Makau me Jakopo mea le. Ale ngai kako whaalungwa. Le ase senga malea. La unga Yesu ilungo le maunga. O fea lu ya Yesu e tala iai. Le moto tangata e kau watu e Yesu. Whaasua koe Yesu. Fai e
Yesu va venga kukongo nga me o ma ma lo si Yesu ma fa mala malama Yesu le upo alona tama amen aya e fa penga me ole atuolo o tama o tsonetia o le tsono lo tama fa penga fo ila sa tso le cristiano o tato le tato tia ma fo fa le o le nganga pa yele nga lu tsono ya te tato o ka ko fo le ka ko ke tato te ya fa tasi manga pa ia o lo nga lu fo ya o lo nga lu ine tato we le nganga pa ia amen e ka ke le mese se ke fa alunga kwa fa mai awa au ke kango le menga ile o yonga au ke kango le menga ile anga o so mai fa ya ile ikamare fa mai au ngala ko ilano nga ikasiva ya se singa mia fa ka va nga mia ile o so ya lo mai ya la o so ya lo bika e ke lango nga inga o ile atali imala fa fine o le atua anga fa mai o le mele ya la fo ya ime ele male tutupu wa ole ami ole anga amen takola fo amen praise the Lord. Tema vai tsemi ke wa amen wala ki fo ile kako ki fa sala mai sisi amen ai fa me ma ayer kako fa me ya fo nge kako la fo ai o nge kako ku mawe piedi lio langa ku wai fe o ko kango i mea lo wo langa savadi me ile kai me ole kako pong sta male malama o wa ke ya kako ngalu le kako wo iluma amen aya ole manga ya fo ya la patai fo ya le apostolo o Jakobo o nga wa kako va ai le keler swing ole o langa wa ai kela swing ole la lo langi amen kako fa longo tsala matsawa kako va ai Iran o Israel o fingi Amerika le kako kilo e fa atala fonga ai fa mai la fonga pa ia le atua e kupu e kupu mai ia me ko fa longo kala kawa mamisa ako va ai kawa mamisa wa me kongo inga wa kupu wasuia le me ya fa ya o tato ulu amen fa ya kako ulu awangi kako pungo wa kako wa fa ya o tato ulu amen va ai le atua kapo kalame me amen ya awu fingi ngalo ya si oya kako kakalo vo ile atua o fia ngai fo ia na tato la ilafu itato watu nu ai mese fo ina itama fa na was to watu nu o Samoa lo fa piona ye tsono itsono o la tu nu o au mawai amen wa okangi Samoa Kongo Amerika okangi Samoa Kongo Israelu okangi Samoa la fu Samoa o Iran Iraq e kakalo mo ilato ku inga ile atua inga ia pui malusia ila atua ia ai ka nga kako va ilua ile atua kako mana onga amen ia ole me ia pule ale atua ia amen lango kako kari kongo le atua akango ile atua e pui na fana amen e fiwa ki apolo ka mafaye mang malo ia e fiu ki apolo le mafai e malusia ai o Yesu e malutia le atua la na fana amen e malutia ele atua kako itato ya kai me fa fita uri matai me finga manatua Israel manatua America manatua atuno umalaika manatua ya tato tatalo amen awani fa pito tato tatalo tatalo e pule ale atua ya ai paule me fa me la finga pa ya le atua we fa o ma ya fia ya me eu o mai afi ya me fa me tale Yesu la ilon also eleilo ya o eleilo e o so eleilo kasi kanga ke anga ke sila fier kai me male na olo tsama o le langi ngake lo le tsaimi amen me la nga ma nga ye ka ko fa longo fo ya Jakobo le ne ya fiafi amen la fe mai ye o le me ele ya la fo ya me ele o ma male tsupwa ele ame le nga ya tsalia male fa maulalo le upu ua tso ina o le me le fa ola ina ayo tatso wa anga amen e fa ola nga yo ka ko nganga pe ka ko kalia male fa maulalo le upu amene yo tsa sono ne va ngala afiafi o tsa fa so ngani ya afiafi o le testimony awa ya ka ko lo le matsato va ai male tso ile fina ngalo le atua mai se foi wala patsai mai foi le apostolo o Jakobo le ne ya afiafi
ia le tatou whaalongo. Ia tatou whaalongo, ma tatou ngaru lue whaatino le finangalo le atua ala le upu. Ia ia le atua ne maenga le afiafi o taitonu, ia o le tatou whaasole na ne maenga le afiafi, ia po se upu fui mo i tatou fui piona ona tautala ia ile apostolo Yakopo. Ale ne ia fiafi ia momoli atu le nganga whaafitai ia ila tau sa whaatasi ma ne ia wha mo wale ava noa tato te whaasoa le ne ia fiafi ia le atua mo le atu ile nganga whaafitai fo ia ona whaavanoa tau taimi ngata fo ile ia sunga le whaatonu ia mese fo ia lato woma pa anga nei porkalame walo lato maua mai nei foi porkalame nei vaenga le fiafi ia whamanuia le atua lo loto se whaasua se upu foi whapeon tato tatsara noa ia nei ia fiafi ia ele o se upu tangata ele o se upu a ele o se upu a oe ole se upu foi ia feifi au ale finang halo le atua ia le lana upu to matau wale tato savalinga ia mahatili matato watili whaamalolosi ai le tau i vinga foi male ali lalo langi ia ai kako ki whaamalolosi ma whaupenga ina pe i tato ia tutono na ngaluenga le atua ia ne ia fiafi o le au fai u tato sitatalo whaau mai tato porkalame ono lo ia fo inisio porkalame o lo anga i mai amen ia le atua lo mato tama langona lava le oli ne ia fiafi langona lava le fia ma whaafitai ia ti oelo mato atua whaafitai lo mga ngapa ia sa e whaasoa le ne ia fiafi au mato whaalongolongo tama talo ma whaafitai le loto ia ti oe whaafitai ona e te whaailoa mai ia te mato whamanatu mai ia te mato porkalame ma mea umal mato savalinga au mato savavali atuai ma mato au na atuai yati oi whamanuia le whaatonu le ngata fo ilea o ngaluenga lo whapeona whenga iai tama whaasavalinga o le porkalame lo mato atua whamanuia la o fio lau au na e maise le whaletua maise fo ilo no fo ialo whamanuia au na ma whaletua so staffar nei laro langi e maise na vaite itasi whamanuia fo ia tunu umalo whapeona Yai nei la langi lo mato tamafa manuia Israel America lato umalo fapiona lato yai foi pupua ngatia sama ono tau lo fapion fafianga yai ni so vaenga le nei lo langi anga le leila wa fio ngalue atulu nganga pa ia mawale file mu mai ati oilo mato talo sama tamfana usho mato watunu lo itutono watunu tama lo fapiona tupu mai ai tau alo mātou tama ia anga le lei pui malutia i lātou i ua awa lofa ina ia ta ina lo lātou soifua au nai pia mo oe malofi na ngalo whamanuia mai lau upu tamana ne ia fiafi whamanuia whaalongolongo lau whanau anga le lei lau fio ne ia fiafi tama fuafuanga matape nanga fio prokalame ne ia fiafi te ia oe na whaiwina o iai pia le anga le lei o lau fio ia le lo nganga pa ia whamanuia mai ne ia fiafi o Yesu amene ma amene. To God be the glory forever and ever. Amen and amen. God bless you all. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.